tết tàu na mà quản màว่าวิวสวยเนี่ยนะยะจูเต้นแต่ตองเฮ็ดเจ้าหน้าปุ่นเมียนมัวต่อยยามว่าจะเซกัวเขาลาวกัวไทยกัวเมียนมัวต่อยมังโออีสานนายเบิ่นน้ำไม่กัวนายอีบัวตาเจ้านะมุ้งเนี่ยตองทั้งนออีสานน้ำตองนะฮาวายนายน้ำมุ้งในเหี่ยวเมาวีนะตรงน้ำตองนะนี่มุ้งเกินแต่มุ้งกระดงแต่ตองนะมุ้งแห่งเก่าโทเตไอ้สันแต่เปี้ยวนายบัวเกยตัวไอ้สันแต่เปี้ยวนายเห็นนายนะมาทำเนี่ยว่ามาตู้ปะเจียเสียบน้อมแต่เปี้ยวก็หล่อยนายนะกว่าเปี้ยวสวยเนี่ยนะไอ้สันไอ้กว่านายเยี่ยมตรงว่าตะหลัวว่าจังว่าจิวเจียหมั่งนะตรงนายนั่งนอนโอเห็นนายมีบัวหมั่งกันนะนั่งนอนนั่งปัดตองสวยเนี่ยมันเกิดเปี้ยวนะแต่จิวเจียนะมันเป็นมอต่อยขึ้นมาtóm chỉ phụ na chỉ cháu chia phụ phút này chỉ thế này bây giờ phụ na béo giờ na béo mẹ phụ tệ na béo có thêm miền tập tuổi như béo như nó nó giống quả bằng gì cái đĩa nóซึ่งพังอยู่น่าตะหลวดจังฮะตะหลวดจังฮะทุกคนแต่นะพอต่อล่างได้เนาะเสียบจังกว่าแรงนะbằng gì cái đĩa nóซึ่งquảพังอยู่น่าตะหลวดจังฮะโดนตัวนะnó giờ thà cái đĩa mình cho cái đĩa hề hòn cho ăn nó nói tùy dùng nhớ luôn tùy dùng nghe gì nói và chiều bông hay đó một ôm đó vẫn cũng nó bằng cái màng ơi xiết cho chỉ thế nào xiết xăm cả nó răng thằng co số chứ nó hại chọc rồi nó chẳng tụng nữa đâu chọc quần này nó chẳng số để tỏ nó tụng nha ăn có là cái bằng gì nó đang còn nhiều tận tung tiêu na nó có nên rằng là nó vừa cái này tiêu ta phi nhận cái nhiều hơn này nhé tiêu khu nhé na tôi miền hòa nó con phải hay dân thầy cua này nó có hiểu mắc phao nó cũng bảo với nhé miền hòa nó yếm bẩm như tương nó hiểu nó hiểu cái ấy hiểu trung giảm cái trung nó hiểu có phải nãy nhiều thô như nó là cô nha nó răng như nó giống nặng sẽ xuống với cái miền hòa nó tiêu cả na này vui yêu miền hòa nó con hiếm và cái hiếu
แต่ผมchả nhưว่าcó mắc phao nó hiểu ha giờ mà miền hay YouTube nó chịu cái na nó zoom cái na này nhé bây giờ miền bản nó có nó thì nó bố bùi dễ ổn